Employment Monitoring Cell jung Khasi Students Union KSU menta ka arpu atrik unailar arjar pusau kelej ban IT de kador khas capro san khandai ngut KMLA ke jila pat chau menteri rang badu ke jila ukonrat ke sangma halor ki arpu tuli ki mat dawa ka seng manonra ek jingkala ek rukom trikam jong ke MPSC habai kren siklat pathai khubor hasilong press club ucharman ke Employment Monitoring Cell KSU Uzroben Najer Ulaong babun kisnem baka MPSC katako hakurkom trekam jongka bat kadonru ka jingbom khoj hakurukom thungkam thungjam kumta nagleng kaseng menda kasingi kalej ban IT de kador khas sesan khandai ngut KMLA khnama kindup la baniatai yathir hakaying dor bar thau an man sandur thamai ekarukom trekan ka MPSC usamla Roben ulai thuru iki katto katne ki mat dawa ka KSU kadai banthong ya u ne ka charman ke MPSC da ki baladon ka kerdan pule ding basyuthung hi tiki political party ke MPSC kadai man pendu no ya ka personal interview ha ka grade B C ba D dewan pelong de ka kamera habale ya ka personal interview da ka benta ka grade A Shushu usamla Roben ulong baka seng kada waru man pen pendapat ba iki max bat kiwe ki mat jing dawa man ki benta ka mehlea ka wan purus bakhandu bali nomor bangin la ban sei kita ki civil service ki la ban sei kita ki brief patre ki officer kar ki bat it hok ya kam bagi bala ban wara kan jing ba te nakalian ka seng ni labu ya ni dorkas haboro arpungut haboro san purnai ki emily bakin ra ikni mat jing dawa jing bi nyakran po ka session bagi nyathir kenya merjingun bakin wan hakaju kasur imko abin i bakadon kanu kanu division apdeng ka ruling ne ka bat ka opposition hendre kani kamat baboro ni ban wan nang hakaju ka kunhun bat takawe kasur hi ba lada ka sarkar ka kwa ban kala bakawan ka kwa pamonra ka tungkam tungjam ko bakhuj kade ban stang chwa da pun kala ki an ki kanun hapo ka MPSC kanang ba kanon ka accountability na kalang commission halor ka tungkam tungjam te kendiat halor ni arpo li man jingdawa ni labu ka ba ningkom ni bu ba ka jingtung ni chairman ba ki members of MPSC di yang jur ki wiki jela hapo ka notice ki tung ki chairman ba ki members ki bala dan ki jing puli ki ba phe dunia ki bala contribute ya ka society ki ba long ki accumulation ki ba asta hendre di pen pada commission ka jungi nadu ki por ko mucho hadu menta ni ibi ki ditan ki political appointees ni bo kada kama jingdawa ba ndi ban kinu ki members ni ki chairman tu ndi ban di ki political appointees joban ko party ka ba ar bani ong ba kadon ka an por lo kunta ba ki nontri sarkar ki ban declare ya ki jingdon jingam ki jongki ka public domain kawi ka susi kalomba katung ka commission but kibi nontri sarkar kim jo declare wala ka an kalon ndre kim jo declare u secretary joka commission musim la declare ki SSD te bali musim la declare kata bali kam jingdawa kata bali ga mat jingki takraw ni dawa ba boro ki members ki dibantu ya ki declare ki assets ki apo ka website bat ki ba bala ba ni kwa bakandon ka vigilance wat anti corruption directory bun ki samna ki bun ni jual singi ba kidon kita ki jukun dang kadon mutar jipan sa andre yanung incomplete bat kunung incomplete kamdon kata directory ke bala bat kita ki beliau di balik kita ki kamsni di angkam kali kita kapor angkam akna bakti lamun wek ya kata corruption napo ka jela ki week mat lomba ni kwa ni page ki week jela ki post MCS MPS baki week ki kandak manusna ende ka jela ka cumi ya ka post mungkin ki post wan sisin ka indusna balik orang bagi ilak dulu kita ingin mengilir UPSC examination mengilir clear. Jadi tak hanya jelas cuiru mengilir berkendak examination manusia. Ya kan arza kendak advertisement juga MCS kita pelat pusat lagi post. Banyak pelat season pelat kila pelat santan lagi post manusia. Dikenal kila kentik berba darah kila clear kan ni manusia kila prepare atau wisdom. Jadi pelat buat lagi post kadi ka week
i jing suba ka jungi kalomba behila ban punjung ya kat tukan ni kibriu kiba de kiba ya don link kiba ki han ita nalai de badon tak fa sun tangi pus kinula ban ya kata te ka jing dawa ka jungi kalomba di ban kandak di examination muslim kaba seki kiba ki umat jing dawa ko khongsan ka di ban publish ya kamaks kiba ki Public Service Commission की publish ya kamaks बात करते हैं बात marks kamaks का person interview की लिए kita buat dengan jelas cumi pan kapa pan pulong ki kanu examination kapa pan puri kajing puri ki don ki bro ki jing bakla but ibar ba ka kumba naka directorate of naka department of personal training kala ai ba ka personal interview kamde bandon chu nadu grade shapo kata ka notification ka alam niru arja country kiwi ki jela kala putri kami kata henry ya jela ka chungi kidang pen ne sa ka ni personal interview kum ka seng dawa ba ka ni ka personal interview di ben weng outdoor ba nam ta ka grade ka personal interview bakin di ban kandak hapo kamera nakalen ka seng kisnam ki balada naru sem arja country kila yale ya kata ka benta kila tho ki dor ka ki kalayat syukma andre kensan auslam arja kendang iba kita ki mat jingdawa baka sokari kala apdian kila aja no but security ki